ngubonye nyina ashaje agira ngo izo yakowe zapfuye ubusa. Ibi si njyewe ubivuze n'imvugo njye nawe twakuze twumvana bakuru. Nubwo bavuga nyina w'umuntu muri iyi mvugo igikoreshwa na n'uyu munsi, si we wenyine uba uvugwa na se w'umuntu aba arimo. Iyi mvugo ikoreshwa iyo hari ushatse kunenga umuntu uyu n'uyu, yaba umugabo cyangwa umugore, avuga ko atagaragara neza ku buranga bw'umubiri cyangwa se ko hari ibyo adashoboye gutunganya kubera imbaraga nke z'umubiri. Kuba umuntu uko agenda akura cyangwa asaza ari nako habaho guhinduka k'umubiri muri rusange si bishya namba. Icyaba gishya wenda ni ukumenya impamvu wari ufite mu nda zeru, amabuno ari ibisabo ku myaka ye 20, ku myaka ye 40 ikibuno kimukira ku nda, maze icyahoze ari mu nda zeru kigahinduka agasozi ndatwa, naho uw'amabuno yahoze ari ibisabo ubu yaba agenda ukagira ngo ariho araza. Ese nawe wemeranya n'abavuga ko imyaka uko igenda yigira hejuru mu buzima, ikibuno nacyo kigenda kimukira ku nda? Niba ushaka kumenya impamvu y'iyi mvugo igaragaza imihindagurikire y'imiterere y'umubiri, ntucikwe n'iki kiganiro maze ubashe kwimenyera impamvu nyinshi zitera izo mpinduka ndetse n'icyo wakora kugira ngo wirinde ko zakugeraho vuba. Ariko mbere y'uko dutangira, reka dushimire mwese dukomeje kubana kuri uyu muyoboro, dushimire cyane abakoze subscribe ku murava mu dutera wo gukomeza kubagezaho utundi tuntu tw'ubwenge. Kandi nanone nuza kunyurwa n'iki kiganiro nawe utarakora subscribe, ntiwibagirwe kuyikora mu rwego rwo kudutera ingufu, wanakanda no ku gashusho k'inzogera kugira ngo hatazagira utundi tuntu tw'ubwenge tuzongera kugucika. Ntiwibagirwe kandi kuduha ibitekerezo byawe muri comment no gukanda like na share kugira ngo usangize abandi utu tuntu tw'ubwenge. Karibu ku muyoboro w'utuntu tw'ubwenge, njye banyita twige. Uyu munsi turaganira ku buzima, by'umwihariko ku mpinduka zitandukanye zigaragara ku muntu iyo imyaka igenda yiyongera. Turarebera hamwe ukuntu izi mpinduka ziterwa kenshi n'impinduka z'imikorere y'umubiri, nabyo bigaterwa n'impinduka mu misemburo yo mu mubiri. Turifashisha igitabo Au diable la vieillesse, Garder la forme et la santé cyanditswe na Dr Jean-Pierre Willem, aho asobanura byinshi ku mpinduka z'umubiri ziterwa no kwiyongera kw'imyaka, akanasobanura ukuntu ibinure byiyongera mu mubiri cyane ku nda, akanasobanura ukuntu kugabanuka kw'imbaraga z'umubiri ndetse n'imikorere y'ibindi bice by'umubiri bishobora gutuma ibinure mu bice bimwe na bimwe byimuka bikajya aho bitigeze, nuko ibinure byari ku mabuno byimukira ku nda. Reka turebere hamwe impamvu zishobora gutera izi mpinduka n'uburyo bwo kuzirwanya. Impamvu ya mbere ni impinduka mu misemburo. Uko abantu bagenda bakura bagira imyaka yigiye hejuru, ni nako bagenda babona impinduka mu mubiri. Izi mpinduka zikaba zishobora gutandukana bitewe n'igitsina umuntu abarizwamo. Abagore bagira imihindagurikire y'imisemburo ya Estrogene cyane cyane mu gihe cyo gucura, iki bita menopause mu mvugo z'amahanga. Naho ku bagabo hakabaho kugabanuka kwa Testosterone. Iyi misemburo yombi ni imisemburo igena uburumbuke, ikaba ari nayo ituma habaho ubushake bwo gukora imibonano y'abashakanye, kandi nanone ikagira uruhare runini mu kugabanya ibinure mu mubiri. Rero kugabanuka mu mubiri k'umusemburo wa Estrogene gutera ibinure kwirundanya ku nda, aho kuba ku bice by'amabuno n'amabere ku bagore, naho ku bagabo kugabanuka kwa Testosterone kugatera kwirundanya kw'ibinure ku nda. Niyo mpamvu nyamukuru hari igihe cy'imyaka umuntu ageramo ikibuno kikabura ndetse n'amabere akagwa ku bantu b'igitsina gore. Impamvu ya kabiri ni metabolisme.
Twakwibutsa ko metabolisme ari uburyo umubiri ufata ibyo kurya no kunywa twinjije mu mubiri birimo akenshi ibinure n'amasukari ukabihinduramo ingufu umubiri ukeneye mu kubaka ibice bigize umubiri w'umuntu ndetse no gufasha umuntu gukora akazi ke ka buri munsi. Uko umuntu agenda akura, ubushobozi bw'umubiri bwo gukora bwa metabolisme bugenda bugabanuka, bityo ntibibe bicyoroheye umubiri gufata ya sukari n'ibinure turya ngo bihinduremo imbaraga dukoresha, maze ibi bigatera ingaruka ebyiri z'ibanze arizo imbaraga z'umubiri kugabanuka ndetse na ya sukari n'ibinure turya bikaguma mu mubiri kandi bidakenewemo. Ibi bigatuma haba kongera ibiro kuko haba hari ibyo twinjiza mu mubiri nyamara bikigumiramo. Uko agasozi ndatwa gakura. Impamvu ya gatatu ni ukunanuka cyangwa se kugabanuka kw'inyama zigize umubiri. Uko umuntu agenda akura, habaho kugabanuka kw'inyama z'umubiri, ibyo bita sarcopenie mu rurimi rw'igifaransa. Inyama z'umubiri burya zifite uruhare rukomeye mu gutwika ibinure kuko zifasha umubiri mu bikorwa by'ingufu nko kugenda, guterura ndetse n'ibindi. Muri icyo gihe habaho gukoresha isukari yo mu mubiri no gutwika ibinure, bityo rero iyo habayeho kugabanuka kw'izo nyama, imikorere yo gutwika ibinure nayo iragabanuka, ibinure bisanzwe mu mubiri ntibisohoke, hakiyongeraho n'ibindi tuba twinjiza mu kurya, bityo byaba byinshi bikirundanya ku nda. Uko agasozi ndatwa kavuka kakanakura turebera. Impamvu ya kane ni impinduka mu kuringaniza ibinure. Ku bantu bakiri bato, ibinure bikunze kuba mu mubiri ku buryo buringaniye cyane ku mabuno no ku matako, ariko uko umuntu agenda akura, uburyo ibinure byigabanya aho bifata ku mubiri burahinduka. Aho ibinure bikunze kuba byinshi ni ku nda, hakaza cyane cyane ubwoko bw'ibinure buba buzengurutse ingingo z'imbere mu mubiri nk'amara, impyiko n'izindi ngingo, kandi ubwo bwoko bw'ibinure buragorana gutwika kuko butandukanye n'ubundi bwoko bw'ibinure buba hafi y'uruhu rw'umuntu. Impamvu ya gatanu itera uko kuzana inda mu gihe cyo gukura ni imyitwarire mu mibereho no mu mirire. Imyitwarire mu mirire no mu bikorwa by'umubiri nayo ishobora guhinduka uko umuntu agenda akura. Urugero, habaho kugabanya ibikorwa byo gukora imyitozo ngororamubiri, hakabaho kurya ibiribwa byinshi byiganjemo amavuta cyangwa amasukari menshi, hamwe n'ikiruhuko gito. Ibi byose bishobora gutera kwikusanya kw'ibinure byinshi ku nda. Ku rundi ruhande, uko tumenyereza umubiri kudakora imyitozo, kudafata umuco wo kurya indyo yuzuye intungamubiri ndetse no kutaruhuka bihagije, bishobora gutuma bigorana kugabanya ibinure mu bice bindi by'umubiri. Muri make, kwirundanya kw'ibinure ku bice by'umubiri cyane cyane ku nda biterwa n'impamvu z'imisemburo, imikorere y'umubiri, kugabanuka kw'inyama zigize umubiri ndetse n'imyitwarire mu mibereho. Ni byiza rero kurya indyo iboneye, gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje ariko kenshi, ndetse no kugerageza kuruhuka bihagije kugira ngo turusheho guhangana n'izo ngaruka. Tugeze ku musozo w'utuntu tw'ubwenge twari twabateguriye. Niba mwanyuzwe, mwakwibuka gukanda like, mugasangiza abandi iki kiganiro ndetse mukanakora subscribe ku batarayikora. Ubundi rero tubonane mu kiganiro cy'ubutaha. Turabakunda kandi